hakuhe mieri 5 kuma riria mutino ucio wa ndege wonekanire gitiga andu 5 makuite uria wacungiriirie firigiceni nene ya gwethana na miri ya 5 acio. Firigiceni iyo ni yahotire kuona miri 3. Miri ya andu eri aria mari ndege-ini iyo ndigana kuoneka nginyanagia na umuthi. Undu uria ucungiriirie igongona riri ritabanio gukuhoera nyumba na arata Sam Gitau na John Ndirango aria miri yao itari yonekana. Nyumba na arata a aya eri magiuka hamwe kuririkana endwa ao. Aciari a amwe ao iyuirwo ni kieha na maithori makionania wendo wao kuri ciana ciao. Wherever you are, John, we miss you still. We feel your absence, and the love we have for you will always live with us. Till we meet again, my son, from your loving mom. Atongoria aria mauma igongona-ini riri matongoretio ni Senator wa Naikuru Susan Kihika nimacakaire na mauga eri acio ni andu mari eruteri hari muingi wa Naikuru. In fact, I had one of the most youthful campaigns during the time that we just had. And that is why I had some G and Mapozi and Anto, and they led my team into such a vibrant team. John Mapozi hata ungempatia pesa, alikuwa anashangaa unampatia ya nini. Kwa sababu yeye hakuwa anatarajia ati atakufanyia hivi ndio msaidia ama kitu kingine. Yeye alikuwa amejitolea, very committed to ensure president amepita. Kwa na yeye we talked a lot, na ni mtu ambaye alikuwa very passionate about development. Na muthia nyumba ici ni cikirie mahua iria-ini riu ari njira imwe ya kuririkana eri acio. Ribotera Kameme TV ritwa riakwa ni Maina wa Mwangi.